nang jerone ngimpi ahadukum min qawmihi farabala teles walam yara annahu ihtilam. Jenengan orang ngimpi tapi tangi turu teles lengket to to. Ya, tapi orang ngimpi maksudnya jenengan jerone ngimpi orang nang ngimpi hubungan wae karo wadon ora. Tapi barang tangi turu dan ini sarungnya teles, celananya teles lengket itu teles kompol. Dia jenengan pernah kayak gue orang ngimpi lakoni kayak gue tapi tangi turu teles. Nah, gue tetep wajib adus. Tetep wajib adus. Nah, terus senajan jenengan ngimpi lakoni kayak gue hubungan suami istri, tapi tangi turu lah kasih teles, gue orang wajib adus. Ini bedanya ngimpi kayak angger ngimpi tapi orang metu tangi lah kasih teles, niku orang wajib adus. Telesnya bisa ganti najis apa ora tuh? Dalam Telesnya kowe bisa boten jenengan